Povratak u budućnost, Krajina. Slušate podcast Povratak u budućnost, Krajina. Dragi naši, došli smo i do 6. pretposljednje epizode podcasta Povratak u budućnost, Krajina, barem u ovom serijalu. Moje ime je Verina Hušidić i vaš sam domaćin u ovoj epizodi. U prošloj smo već spomenuli da se u Alternativnom domu kulture u Velikoj Kladuši održavaju javne diskusije o kulturi, historiji i turizmu, te smo vam prenijeli dio prve diskusije pod nazivom Kultura u Krajini, stanje, problemi i perspektiva. Kulturni radnici i umjetnici iz javnog i nevladinog sektora govorili su o aktualnom stanju i potrebama kulture u Krajini. Ako vas zanima kultura, preslušajte našu 5. epizodu. Mnogo toga važnog smo mogli čuti. A u ovoj epizodi vam donosimo dio iz druge diskusije koja je održana 29. maja i bila je posvećena kulturnom turizmu u Krajini. Učestvovali su aktivisti, entuzijasti i zaljubljenici u kulturnu baštinu Krajine: Almir Kurtović, Zemira Kapić i Rešad Behić, a moderator diskusije je bio Mersad Sarajlija, urednik Trend radija. Šta je to kulturni turizam? Može li biti razvojna komponenta Unsko-Sanskog kantona? Koje su prepreke na tom putu? Postoje li primjeri pozitivne praksi u ovoj oblasti? To su samo neka od pitanja na koja su diskutanti odgovarali, pa poslušajmo. Ovo je druga od 3 javne diskusije posvećena kulturi, turizmu i historiji u Krajini. Prošle subote smo ugostili umjetničke radnike iz oblasti kulture. Ovog puta naši gosti su aktivisti, entuzijasti i zaljubljenici u kulturnu baštinu Krajine: Almir Kurtović, Zemira Kapić i Rešad Behić, i oni će govoriti o kulturnom turizmu i kulturnoj baštini Krajine. Almir Kurtović nam dolazi iz Bihaća i autor je knjige Plemeniti Verks i Ostrožac, tragovima jedne obitelji, i predsjednik udruženja Naša Krajina, naša baština. Almir iz Bihaća. Iz Bihaća je i Rešad Behić, strastveni istraživač i ljubitelj historijskog nasljeđa Bosne i Hercegovine, a iz Kladuške mjesne zajednice Podzvizd dolazi nam Zemira Kapić, predsjednica udruženja Aši Kaldrma i volonterka na projektu revitalizacije starog grada u Podzvizdu. Evo da krenemo sa gospodinom Kurtovićem. Šta je to kulturni turizam i koji su to naši najveći potencijali? Izvolite. Hvala na pozivu, dobar dan svima koji slušaju i koji će slušati. Ja mislim da, odnosno postoji jedna jednostavna definicija kulturnog turizma. Znači, kulturni turizam je ona aktivnost ljudi koji se iz svoje udomljene sredine kreću u drugu sredinu koja nije njima naravna, da bi tu sredinu doživjeli i sve one aspekte koji podrazumijevaju življenje i obitavanje uopšte u toj nekoj sredini. Kad bi smo poredili, odnosno tražili pandame u istoriji kulture, odnosno kulturnog turizma, ja mogu reći recimo da je Johann Wolfgang von Goethe bio jedan od prvih takvih aktivista koji je iz svoje domicilne Njemačke, odnosno tih malih grofovija i Vojvodina i tako dalje, putovao po Europi da bi upravo doživio tu drugu sredinu. Posebice mu se nešto svidjela sjeverna Italija i tako dalje, i te njihove starine. Onda je on normalno, boraveći u toj tuđoj sredini, u tom ambijentu kulture, baštine i tako dalje, imao vremena da se bavi svojom filozofijom i stvarao je u stvari djela koja je stvarao, ali je to recimo možda, hajmo reći, neki početak, znači to je 18. stoljeće, a onda već u doba romantike, znači 1800 neka počne onaj pravi kulturni turizam gdje stvarno sve više slojeva ljudi napušta svoja područja da bi se uputili u druga područja i tamo uživali kulturu, a normalno plaćali su i smještaj, i hranu, i piće, i to su, ajmo reći, te neke pojave kulturnog turizma, i to je u stvari kulturni turizam. Kulturni turizam ne mora značiti, sad evo da se vratim na nas pa da to
reflektujemo na taj način da nama neko dođe pa da isključivo obilazi gradove i kule ili recimo slapove na Uni i tako dalje. Kulturni turizam može biti da vam neko dođe na rock festival u Bihać ili na manifestaciju ulicom Bišća, jesen na gelenderima i tako dalje i tako dalje. Mislim da mi, sad da se osvrnem na ovo drugo pitanje, imamo jako golem potencijal. Nažalost, moram istaći, mi uvijek govorimo to u nekom kondicionalu, znači mi samo nagađamo, mi samo pretpostavljamo i kažemo da bi moglo biti i da ima potencijala, a kad kažemo da ima, da ima potencijala, onda u stvari mi nemamo ništa. Znači mi imamo potencijal, šta vam znači potencijal ako mi pojedinci, da krenemo od nas kao pojedinca, pa neke uže i šire društvene zajednice, se jako malo u stvari na tome radi. I taj potencijal je izvanredan, neobičan, vrlo bogat, strašno bogat, ali treba uložiti jako puno novca i truda da bi taj potencijal u stvari bio ono zašto bi i služio. Znači, kulturni turizam može da funkcioniše na način ako mi imamo spremne sadržaje. Ako ja dođem ovdje u Veliku Kladušu i želim da posjetim taj fenomenalni grad, a dođem pred zaključana vrata i oronule krovove, onda smo mi jako daleko od kulturnog turizma. Da ne budem pristran, istu tu priču možemo prenijeti na takozvani Dragulj, Krajine, Ostrožac grad sa svojim kvazi dvorcem i tako dalje. Vi ćete doći, plaćat ćete sad čak i 4 marke ulaz, za šta? Da vidite kako nešto propada. Ovamo se uređuju travnjaci, kupi se lišće, naplaćuje se ulaz, ali konkretno, znači stvarno konkretno se ništa ne radi. Dakle, rezime, potencijal je ogroman, samo što smo daleko od sveg realnog mogućeg. Zahvaljujem se gospodinu Kurtoviću za sami početak. Gospodine Behiću, da li je i na koji način zaštićena kulturna baština u Krajini i ko je zadužen za to? Da li se uopće zna? Što se tiče zaštite kulturne baštine, do prije rata Bihać i Krajina je imala muzej Pounja, jednu referentnu ustanovu koja je zaista vodila računa o kulturnoj baštini, tako da je odmah posle rata, negdje 50. godine otvoren je i prvi muzej, zaživjela je arheologija, tada koja je naslijedila onaj dio arheologije koja je Austro-Ugarska radila. Znači, jako mnogo ulagano je, znači, što se tiče sadržaja kulturni i da se naša istorija, znači, osvijetli na jedan pravilan način sa aspekta struke. U ratu je došlo do jednog prekida, da bi posle rata na temelju, znači, te institucije, nikle su opet dvije institucije koje se razdvojile, znači, muzej USK i Zavod za zaštitu spomenika. Te dvije institucije su prije rata bile integrisane kroz muzej Pounja koji je vodio računa, imao zaista vrhunske kadrove, čak je bilo tu i akademika što se tiče nauke. Posle rata te dvije institucije, nažalost, ja mogu reći da nisu bile na nivou zadatka na koje bi trebalo biti, tako da smo jako sporo dolazili do nekih projekata koji su prije rata živjeli. Recimo, muzej prvog zasjedanja Avnoja, koji je bio jedan pokretač sve kulturne priče na kojim je živio Bihać prije rata. Znači, ona je poznata priča o Bihaćkoj republici je bila medijski izuzetno dobro promovisana, tako da je Bihać bio sjedište i stjecište brojnih đačkih ekskurzija. To je bilo nevjerovatna količina, znači, energije mladih ljudi koji su Bihaću i tom potencijalu vidjeli nekakvu svoju izgradnju. Posle rata smo čekali možda 10 godina da se taj muzej završi na jedan način gdje on više nije dobio onu formu na kojoj je živio do tada. To je sad postala jedna sala otvorenog tipa gdje se održavaju neke druge manifestacije, s tim da je sam muzej pretvoren u neku kopiju neke blijede slike tog vremena. Da li je taj muzej kao takav, znači poželjan ili nepoželjan s aspekta politike, ne mogu suditi. S druge strane, dobili smo instituciju za zaštitu spomenika, koji je pokušava da uradi nešto što se tiče zaštite spomenika, uradio dio projekata
što se tiče konzervacije, restauracije, međutim, to je nedovoljno s aspekta sa onoga sa čim mi raspolažemo. Mi imamo 15-20 starih gradova, vrhunskih gradova, znači koji oslikavaju svu našu istorijsku prošlost. Imamo sve epohe koje su ovdje ostavile, znači, svoj trag na našem tlu, međutim nismo dovoljno iskoristili. Imamo ilirske gradine, imamo 50-ak ilirskih gradina koji mogu, čak po meni, obišao se i možda pa oko 70, čak mogu i ući u svjetsku kulturnu baštinu. Međutim, nismo u tome radili ništa. Mi smo osnovali udruženje Naša krajina, naša baština, koja je baš imala cilj da okupi ljude koji se bave kulturnom baštinom iz nekakvog ličnog zadovoljstva, koji objavljuju na Facebooku, na društvenim mrežama, sve nekakve stvari koje otkriju želeći da podijele, znači, to. Ono što smo mi želi, znači, da kroz udruženje okupimo ljude koje zanima kulturna baština i da budemo a priori promotor kulturne baštine i želi smo na jedan način da pokušamo biti saradnik tih institucija, muzeja i Zavoda za zaštitu spomenika. Ono što mi kao građani koji smo svjesni svoje baštine nismo htjeli pristati da ćutimo, znači ono što je bilo za kritički prema tim ustanovama, mi smo iznosili svoje kritike i na jedan način doživjeli smo da oni nas umjesto da posmatraju kao saradnike, partnere, znači posmatraju se na neki način kao osobe koje nisu poželjne, znači sa tog aspekta. Mi što se tiče našeg udruženja kao pojedinci radimo na kulturnoj baštini, promovišemo je, na svaki mogući način pokušavamo da dođemo do novih spoznaja, znači danas su arhivi digitalni, otvaraju se arhivi, ljudi ulaze u arhive, otvaraju nove dokumente, fotografije i sve to i mi na tome radimo i na tome ćemo gledati da uradimo što više. Mislim da ove naše institucije nemaju dovoljnu podršku politike koja treba da vodi računa o kulturnoj baštini. Bez generalne podrške kantonalne politike i vlasti mi ne možemo napraviti ništa. Imamo ogroman potencijal što se tiče starih gradova. Stari grad Ključ je fantastičan, kraljevski grad, ogroman potencijal, imao je jednu značajnu rekonstrukciju poslije rata, međutim, nakon 10 godina već se vidio naš odnos prema kulturnoj baštini, znači gdje nam stari gradovi i oni zahvati koje smo prije 10 godina uradili već propadaju. Ne održavaju se na adekvatan način. Čim dođe turistička sezona, ako odete na stari grad u mjesecu maj kad sezona počinje, ako nije uređena staza, ako nije pokušena, ako nije pokupico smeća, ako nije nešto što je palo ponovo vraćeno, vidi se taj odnos. I nažalost prošao sam dosta gradova, tu sliku pozitivnu nismo pretočili nešto, ali generalno, što je rekao, mi imamo ogroman potencijal. Znači, tu je stari grad Ključ, stari grad Kamičak, stari grad Kamengrad, Ostrovica, Havala, čitava linija odbrambena ovamo prema Kladušu, od Tržca, Šturlića, Starog grada, Velike Kladuše, Krupe, Podzvizda, Bužima. To je jedan potencijal koji, ja mislim, malo regija u Evropi ima. Znači, mi se moramo odrediti prema strateškom razvoju turizma, znači što se tiče starih gradova i da se što više oni ulaže u njihovu rekonstrukciju, konzervaciju, restauraciju i otvaranje turističkih potencijala unutar gradova. Sam zid, sam grad ne govori ništa, znači ako nemamo neki ugostiteljski objekat koji će privući turisti, gdje će turisti znači, doživjeti i pored toga i neke manifestacije kulturne na starom gradu i tako dalje. Ne trebamo puno ići izmišljati toplu vodu, dovoljno da vidimo kako nam susjedi u Hrvatskoj rade sa svojim starim gradima, kako se ponašaju, koliko su para iz evropskih fondova samo izvukli, nažalost nije vrlo malo ulaženo. I ono što sam sinoć sam to malo u nekoj pripremi, pročitao sam izvještaj Zavoda za zaštitu spomenika za 2019. godinu. Onaj dio za kulturu od 0,7% se ne ulaže i treba na svaki mogući način pritisnuti politiku da onaj dio novca koji se izdvaja za kulturu mora da jednostavno ući u kulturu i da se ulaže što više. I da svaka općina svoj potencijal kulturni, znači što se tiče starih gradova i ostali dijelova kulture, da od njih počinje ta priča prema kantonu kao nosiocu vlasti. Bez općina, a mi kao udruženje možemo tu pomoći, znači nema priče, mi moramo svi sjesti jedan okrugli stol, znači svi općinski načelnici, vlada kantona i premijer da vidimo tu priču,
zajedno sa turističkim zajednicama i drugim akterima. Šta da bi, na koji način, što prije i što brže da stavimo, znači, kulturne spomenike u razvoj turizma. Ja se zahvaljujem Rešadu. Evo, kolega Almir hoće vjerovatno da replicira i da možemo što... Nije možda po planu, ali evo ovo što je kolega Može. Behić rekao, samo po pitanju tih 0,7%, znači neki vjerovatno budžetski iznos koji je predviđen za kulturu. Međutim, ja smatram i volio bi da to što više ljudi čuje, da s federalne na kantonalne razine treba da se osnuje taj procenat i da se napravi distinkcija. Znači, kultura je i kad majka nešto plete, kultura je i kad rokeri tuku u Bihaću, da se napravi jedan određeni, isto jedna stopa, neki 0, ili nešto posto nečega, upravo za gradove Unsko-Sanskog kantona. Kad kažem gradove, mislim na ovaj istorijski termin, znači kule, gradove, zidine, gradine, pa da se to malo kanališe, da se zna, sa federalne razine na kantonalne razine, za Unsko-Sanski kanton je odvojeno toliko, svaka općina onda po nekakvom procentu, po broju svojih kulturnih spomenika, recimo Kladuša, evo 3-4 Kladuša, Podzvizd, Vrnograč, onda Cazin i tako dalje, znači da oni onda dobiju ta sredstva. Mislim da je kod nas je to kao ono kad je vrućina, vrelo i padne par kapi kiše, to ispari, a gradovi propadaju, odnosno baština propada. Eto, toliko samo. Ja bih samo još nešto dodao, ono što je generalno osnova našeg turizma, to je kulturni turizam, kulturno-istorijska baština i prirodna baština. To su dva, znači, osnovna fundamenta na kojem počiva naš turizam. Ali ih treba razdvajati, već imamo dvije, znači... Ne možemo razdvojiti zato što su oni u sintezi. Znači, ne možemo otići u stari grad Ostrivce da ne doživimo mur. Znači, naša prirodna baština i kulturna baština je u jednoj sintezi i mi možemo doživjeti, znači, naš zeleni turizam, znači, možemo ga ponuditi. Na svu sreću, eto, dobili smo nacionalni park Una koji vodi brigu, znači, o nacionalnom parku koji gore ide od Ripča, ne znam, do Martin Broda. Tu sliku nacionalni park pokušava, znači, dovesti na jedan nivo, znači, i on jeste osnova razvoja, međutim, nije dovoljno, mi moramo tu prirodnu baštinu, znači, Una je prelijepa sve od Krupe, kanjona Une, čak i kanjon Une od Srbljana do Krupe, trebao je biti park prirode. Da ga nadovežemo tamo na park prirode koji je proglašen Bosanskom Novom. Praktično bi Una sva od izvora do ušća trebalo biti park prirode i zaslužila je to možda godinama ranije. Znači ali nije dovoljno samo Una kao resurs prirodni. Mi imamo fantastične šume. Ja volim prirodu, krećem se, obilazim, recimo, volim stari grad, obišao sam od 50 gradina možda 2/3. Pa mi kad uđemo naše šume, to je jedan fantastičan doživljaj. Mi, ono što mi generalno se oslanjamo, to je i oslanćemo se. 2019. godine imali smo fantastičnu turističku sezonu i na svu sreću vratu se arapski turisti, mi na njih jednostavno u ovom trenutku moramo računati. Znači mi njima možemo ponuditi zeleni turizam. Znači naše vode, ovo je za njih zeleni raj, znači naša rijeka, Una, pritoke Une, ne znam ja, Unac, Kokot i sve i tako dalje, izletišta vezano za te i uz stare gradove. Znači to je ono što mi možemo ponuditi što se tiče turizma i vrlo ponosno mogu reći, mi smo bogati, ali to bogatstvo ne znamo iskoristiti, ne znamo kako to što konkretno znači u konkretnu korist. Ovo za sada je još uvijek mrtvi kapital, mrtva osnova na koju se nadam da će biti dovoljno pameti da na njoj izgradimo kulturni turizam. Ja se zahvaljujem Rešadu. Evo imamo i našu treću današnju gošću. Ona je, bolje rečeno, projekat zbog kojeg smo nju zvali je pozitivan primjer zaštite kulturne baštine, Stari grad Podzvizd, Zemira Kapić. Zemira, kako je sve to krenulo? Čini mi se da je to krenulo spontano na neki način prošle godine. Da li je korona na to utjecala, da se građani tako dobro organizirali? Čini mi se da je najviše tu poteglo udruženje kojem si ti na čelu. I šta se je uradilo do sada i na koji način je to sve krenulo? Vjerovatno imaš bolje informacije. Pa evo, ja ću prije svega pozdraviti ovdje svi prisutni, znači drago da smo u ovom kvalitetnom društvu. Ja ću reći da smo mi možda jedini primjer koji smo pozitivno iskoristili koronu. Eto, znači svima je korona donijela nešto loše, nama je uspjela da smo mi izvukli, znači ono nešto najbolje. Samim dolaskom korone i
totalnom izolacijom, znači dosta ljudi je ostalo maltene zatvoreno kod kuće. Međutim, ta ideja oko pokretanja samog pristupa u stvari kule, jer do kule se nije moglo doći, to je bilo sve u šipražu i svašta nešto, teče još od 2010. Znači, mi imamo udruženje Stari grad, koji su baš striktno osnovani za restauraciju starih gradova i svi te kulturnih baština, tako da su oni tu ideju razrađivali uvijek, međutim nije nikad bilo, ajmo reći, ni prilike, ni sredstava. U međuvremenu, federalno ministarstvo je prebacilo nekih 20.000 maraka, znači, došli su do opštine, pa sa opštine su došli na račun mjesne zajednice i čekalo se pogodno vrijeme da se krene. Kako je nastala ta izolacija, znači na području mjesne zajednice Podzvijezd djeluje 6 udruženja, među kojima to je i naše udruženje naših kaldrma. Mi smo inače udruženje žena, međutim mi brojimo i mlado i staro i cijele familije su nam uključene u tom udruženju. Tako da smo se jednostavno nakon Krajiškog sjela, koje je bilo zadnje, nažalost, 2019. Nakon Krajiškog sjela smo ostale te ideje ako nam se ukaže prilika da krenemo. Znači, već bila je prikupljena dokumentacija za taj prilazni put, pošto nije bio odrađen. I prvo se išlo da se odradi taj prilazni put, to mislim i opština je dala neki 7.000 maraka, sudjelovala je sa svojim sredstvima, da se odradio taj put i onda se nastavilo, znači, do Kule, da se probije malo, da se može doći do njega. Ljudi su radili, znači, od jutra do sutra, baš se organizirali znači, mi žene smo radile ono što smo mi mogle, što smo mogle dati svoj minimum, pa i skuhati ručak i kafu i prostorije svog udruženja smo dali radnicima, znači, na korištenje, tu su mogli da jedu, da piju, da se odmore, to je odmah kod nas ondje u blizini. Tako da se onda kad došlo se do Kule, prosječen je gore put, očišćen je sav taj kamen, jer je to bilo baš u katastrofalnom stanju, sav je taj kamen prosijan, paletiran, odložen i sad čekamo da vidimo, pošto je to kompletan taj prostor je vlasništvo Unsko-Sanske šuma. Sad mi dalje ništa ne možemo. Znači, predali smo zahtjev prema opštini da opština pokrene za tender, da se vidi da li će, što se tiče konzerviranja, stvarno u jako lošem stanju. Ja sam nedavno bila gore, snimali smo spot za Bajram i kad sam otišla gore, kad sam vidjela koliko se je to kamena odrušilo, mislim, baš mi je bilo teško, jer to jednostavno sipa na sve strane i stvarno nema vremena, to bi trebalo, što kažu, juče raditi. Sad, koliko će biti sluha od relevantnih koji trebaju da to odrade, ja stvarno ne znam. Puno ljudi, mi imamo jaku dijasporu, puno ljudi se uključilo, ljudi su bili zatvoreni, još veće su emocije proradile jer nisu mogli doći. Facebook smo isto iskoristili, sve te društvene mreže na najbolji mogući način za što bolju reklamu, da ljudi vide šta se radi, znači donacija, ja mislim nešto oko 70.000 maraka da je došlo. Ne znam tačne cifre, ali nisam se s tim bavila, ali u okvirno. Znam da mi je Ahmet, predsjednik udruženja Starih grada, smo pričali. U podnožju Starog grada bio je bunar, tu su sad napravljena 2 vještačka mala jezerca, isto gdje je jedno predivno odmaralište gdje ljudi mogu, znači, doći, odvojeno je od ceste, sigurno je za djecu, sve predispozicije baš za razvoj turizma. Moram dodati da mi kao naše područje, mi smo jako bogati gastronomijom, znači naša kuhinja je jedinstvena, to svi znaju, gdje bi mi mogli isto i tu napredovati i tu pokazati se isto na jedan sebi svojstven način, znači ponuditi ljudima nešto što nisu nikad ni probali, ni šta ja znam. A jako smo dobri što se tiče gastronomije i volimo svoje i čuvamo i pitu i kuruzu i svašta nešto, znači. A nema nigdje. Tako da ja sam jako ponosna na sve to što smo mi napravili, ponosna sam na te mlade ljude.
Ja strašno podržavam mlade ljude, njihove ideje, njihovu volju, želju da mijenjaju, jer uvijek se sjećam jedne rečenice, najlakše je otići. Najlakše se spakovati, ja ne mogu, ja ode. Ma hajmo se naći pa se boriti. Moram, jednostavno, neće nama niko donijeti nešto. Možemo mi očekivati, nadati se, ali smatram da trebamo pokušati. Bar ja ću reći, ja sam pokušala. Pa ako nisam uspjela, onda znam da nije bilo nade. Ali ako se predam bez borbe, onda jednostavno. Eto, i sad trenutno čekamo da vidimo da li će da se to odradi. Projekat za drvenu džamiju je već odrađen, pošto tu je bila drvena džamija, ja mislim da je bila čak, da su govorili da je bila jedna u Bosni i Hercegovini. Takva. I žele da se odradi, znači replika da bude drvena džamija tu. I trebalo bi da sa Unsko-Sanskim šumama je dogovor odrađen i oni su nam obećali pomoći odraditi protupožarni put, pošto nam to stvarno treba da se odradi. Sad, to je sad sve na dogovorima, na obećanjima. Koliko će biti od realizacije, pokazat će vrijeme. Ali puno toga je odrađeno, meni će biti strašno drago da dođete, da vidite, da se uvjerite da to je jedna mala oaza, stvarno, kažem, preponosna sam jer ja sam rođena Podzvižđanka i meni je stvarno drago da moj Podzvizd ima i to što sad ima. Pa i u onom stanju u kojem je, mislim da je stvarno predivno mjesto za doći. Tu ima jedna mala ljetna bašta, odradili smo dječju igraonu u blizini te bašte gdje čovjek dođe sa djecom, pije kafu, gleda dijete mu se dole igra, mislim da je to nešto stvarno pozitivno i ako Bog da mi planiramo ići dalje, pa vidit ćemo. U svakom slučaju, ja sam imao tu priliku da sam u nekog navrata bio gore u samom Podzvizdu i mogu slobodno reći sa to nekog medijskog aspekta da je to vjerovatno tokom prošle godine bila najveća akcija u cijeloj Bosni i Hercegovini u vrijeme korone i svega toga, da je to toliko entuzijazma bilo, toliko pozitivne energije i svega toga što su radili, prije svega ovi mladi ljudi, zajedno sa iskusnima i sa organizatorima i zahvaljujući dijaspori, normalno bez čiji se stavac sve to ne mogu odraditi. Evo, idemo dalje. Gospodine Kurtoviću, može li kulturni turizam biti razvojna šansa na neki način Unsko-Sanskog kantona i da li postoje prepreke na tom putu? Kulturni turizam sam po sebi jeste pokretač razvoja. Pa čak i u onom najmanjem obimu. Kad imate sadržaj, kulturni sadržaj i kada taj sadržaj posjećuju ljudi, znači kad govorimo o tim posjetama, ovo sad što ćemo mi danas uraditi je kulturni turizam. Znači ja sam napravio sad jednu malu digresiju da objasnim neke stvari. Ja se sjećam 89. ja sam bio klinac kad smo išli za Topusko tamo na njihove bazene i to. I sad ja iz Bihaća, mama je rodom sa Ostrošca, pa tu nekako imam tu neku prirodnu privrženost i ljubav. I sad mi se vozimo i prolazimo, napuštamo Bihać, prolazimo kraj Ostrošca i ovamo Cazin, Pećigrad i prolazimo kraj Kladuše, a Kladuša je tad, ja se sjećam, 89. ja mislim da je bio august, može biti, ona je već bila, hajmo reći, pri kraju obnove. I mene to fasciniralo zato što sam tad, možda kao dječak svojih 11-12 godina, usudio sam se gledati neke strane filmove gdje se pojavljuju nekakvi zamkovi, vitezovi. Tako da sam ja onda spojio vizuelno šiljke, odnosno šiljete siluete jednog Ostrošca i Kladuše i to neko krajiško plavo nebo, to mi je ostalo tako strašno u sjećanju da sam uvijek želio da se vratim i da vidim to ponovo. Međutim, okolnosti kakve su bile i šta se sve dešavalo, mi smo 1991. napustili tadašnju Jugoslaviju, otišli smo u Švicarsku, tamo smo proveli jako dugo vremena, ja sam nakon 30 godina se vratio i odlučio da živim u Bihaću 2016. I u par navrata sam posjećivao grad Kladušu, pa sam za te prilike, umjesto da koristim
aerodrom u Golubiću i te razne pilote i aviončiće, nabavio sam dron da ne moram letiti avionom, nego dođete na bilo koje mjesto, snimite sebe ono što želite i kako želite i koliko god želite. Ali taj podzvizd jednostavno bio mi je nekako daleko. Međutim, kad sam ja shvatio kako je to u stvari blizu i koja je to fenomenalna konfiguracija terena i kako je ta konfiguracija terena pogodovala istorijskim događanjima i razvijanju, shvatio sam u stvari da u tom krajnjem sjeverozapadu Bosne, u toj horizontalnoj liniji u razmaku od nekih 3-4 km stoji grad Kladuša, grad Podzvizd, pa grad Vrnograč. I grad Kladuša i grad Podzvizd su po svojim karakteristikama specifični i jedinstveni. Recimo, grad Kladuša je jedini grad sa Branič ili donžon kulom koja nije obla, nego ona jedna strana je polukružna, a druga se završava u šiljak. To je vrlo, vrlo zanimljivo. A onda ovamo imamo grad Podzvizd, moram sad da se referiram na priču kolege Behića. Podzvizd je doživio transformaciju iz gradinskog tipa, onoga praistorijskog u srednjovjekovni. Znači ono što su ljudi u praistoriji radili, Podzvizd je nastavio dalje sa tada, za to vrijeme, savremenom tehnikom da radi. Pa imate ogromnu, masivnu kulu koja čak iz svoje same baze ukošeno se sužava prema vrhu, mada toga više nema, ali to se vidi u samoj osnovi, pa samo platno grada sa tim kulama, kapikula, pa pašina, pa priljepci, dogradnje, jedan vrlo fenomenalan ambijent. Da se vratim znači, na pitanje, evo, danas imat ćemo priliku znači, da posjetimo taj Podzvizd i to je kulturni turizam. Naravno, ako imate tamo sadržaj, evo, ako ima nekakva, da kažemo, pita ili neki domaći recept, onda ćemo mi to da probamo, mi ćemo ostaviti koju markicu. I to vam je već, tu već sve kreće. Znači, vrlo logično, što više sadržaja, taj sadržaj vam je veći zupčanik da pokrene veću priču. Prepreke ka tome, pa evo upravo smo čuli, te Unsko-sanske šume, te federacija, te kanton, te nadležnosti, zavodi. Iz ličnog iskustva, mogu samo da kažem, ne mora da znači, ali je u praksi vrlo često da od tih silnih komisija i pravila čovjek ne može da zamiješa malo prirodnog maltera pa da fugira neki zidić da taj kamen ne padne. Ne, trebamo konzervatora. Pa dajte nam, pa nema. Razumijete? Imate jednu registrovanu firmu u cijeloj državi koja ima certifikat da se bavi, ali pazite kako je to zapakovano, konzervatorskim radovima. Mislim da ne treba puno tu, da kažem, pametovanja pod navodnicima, tako da se izrazim, da bi se vrh zidina grada Podzvizda sačuvao da se ne osipa. Imate ogromna iskustva tih radova u Hercegovini, recimo kad je rađen obnova starog mosta u Mostaru, pa razne kule i objekti u Sarajevu, pa valjda te recepte tih maltera i tih smjesa neko čuva i kaže, imamo i mi tu jedan grad, mi bismo htjeli izvoli kompletnu recepturu, evo mi ćemo doći da vidimo, dajte mladim ljudima šansu da pridrži tu mistricu, pa da vidi kako se to miješa, pa kako se to fugira, pa kako se kamen pozicionira, šta ga drži i tako dalje i tako dalje. Naravno da tu postoji opasnost da se naruši izgled. Recimo, meni su poznate stare fotografije Podzvizda i vrlo je fascinantna i moram ispravljati, neki autori navode da je to jedini primjer džamije na Kapikuli. Nije tačno, Orašac grad je isto imao džamiju na Kapikuli. Znači dvije. I Kladuša je imala džamiju, ne baš na Kapikuli, ali je bila na zidinama. Evo. Ali, opet jedna mala distinkcija, znači mi sad trenutno u suradnji sa turističkom zajednicom treba da vratimo gradu Sokolu iznad Bihaća
autentična vrata. Znači, mi moramo zatvoriti grad da ljudi ne mogu tek tako ući unutra i raditi što žele, nego taj grad mora dobiti vrata. Ta vrata ne mogu da budu PVC. To je srednjovjekovni grad, tu su boravili knezovi, hrvatski Frankopani, Keglevići, ona soba gore na vrhu kule se zove Banova soba i tako dalje. Znači, treba biti autentičan. I upravo u suradnji sa Unsko-sanskim šumama, znači ljudi doniraju ne znam koliko kubika, 3 do 5 kubika hrastove daske, da bi se napravila vrata za taj grad Sokolac. E sad, kaže, imamo firmu, ta ima CNC mašina, i ja onda kažem, stop ljudi, kakva CNC mašina? Znači, dajte nam jednog finog domaćeg stolara koji će negdje malo i da zapne, i da iskrivi, i da pogrebe. Takva nam vrata trebaju. Autentično. Znači, a to poredimo sada recimo sa intervencijama na Ostrovica gradu iznad Kulen Vakufa, gdje su ljudi na staroj kuli bukvalno nasadili montažnu drvenu kućicu koja ne liči, nije ni blizu nečemu auto. Ona je više kao vikendica negdje za krajune, ali ne da se to stavi na vrh kule. Pa bih ja onda preporučio, znači ja sam za da se krene u akciju, možda čak da se namjerno ignorišu institucije i to, ta neka pravila, jer očigledno je da su ogromne kočnice u svim poslovima, a elana i volje za rad ima, ali da se pripazi recimo da ta džamija na toj kapikuli u Podzvizdu dobije tu slikovitu, romantičnu autentičnost. S tim samo sa jednim bitnim, ono što ljekari kažu kad se liječi da se ne smije pogoršati stanje. Znači, sve što budete radili, pa makar obični zidar uzeo ono kamenje koje se osulo podgradio, bitno je samo da ne narušite izvorno stanje. Ni u kom slučaju pogriješiti nećete. A ono što se tiče ukupno našeg turizma, naš turizam zavisi znači od slike cijele države. Da ne kažem ovaj bošnjački dio turizma, jer očito taj se turizam podijelio nekako, čini im se onaj dio dole Hrvatski, jug, Hercegovina, ovaj dio bošnjački od Sarijeva, Travnika, Jajca, ne znam nijak koji ovisi od arapskih turista, on počiva znači na kulturnom turizmu. Ono sve što pruži naši gradovi i naša priroda. Znači Sarajevo kao jedan orijentalni grad, mediteranski, sa svojim starim gradom, ne znam ni ja, svim slojima, epohama koje su nastale tu. Jajce, jedan fantastičan grad, gdje se ove godine kad smo išli u posjetu, se toliko osjeti, znači i domaći turista i sve to. Nama je sad pitanje kako taj dio turista da povučemo ovamo. Sreća 2019. godina je bila prepoznata, ona 2018. na jedan način Sarajevo ili ko je već htio nama da uvali jednu ovakvu antipropagandu da su ti migranti smetnja turizmu. Nažalost, oni su tu, oni će biti tu možda idućih 10 godina. Pitanje na koji način samo da isklonimo znači, sa onih ulica gdje su turisti i sve to. I oni su napravili jednu propagandu arapskim turistima gdje su oni na neki način počeli zazirati od tih migranata i kao nemojte ići u Krajinu, migranti su tamo. I 2019. na sreću nekako se ta priča rasprolila da su arapski turisti 2019. napravili izuzetnu posjetu Bihaću i Bihaćkoj Krajini. I sad je pitanje, znači, kako taj dio turista, znači, koji dolazi u centralnu Bosnu, zaključno sa Sarajevom, Travniku i Jajce, da privučemo vam. Na sreću oni prepoznaju nešto u Krajini. A to je nešto, znači, i naši stari gradovi, i naša kultura, i naš cjelokupni kulturni identitet. Krajina je kulturni identitet. A njega čini ovo sve što smo mi bili kroz povijest, znači, na ovoj granici. Mi na granici sa Hrvatskom imamo 15 starih gradova. Kamo sreći možda da je pameti da te stare gradove zajedno sa Hrvatskom stavimo na listu svjetske kulturne baštine. I možda bi na tome trebalo raditi, ali ako to ne uspijemo, ovo što se tiče ulaganja u starih gradova, novca nema. Teško da će biti, ako bude, to će biti neka kap. Ono što mi trebamo generalno, znači sve opštine trebaju sjesti zajedno ako žele da se bavi turizmom, zajedno sa kantonom vlašću da kažemo šta ko može ponuditi i na koji način se može upravljati starim gradovima. Mi smo bili čak kroz neke priče na tome da se možda dio starih gradova ponudi na koncesiju onih koji su profitabilni, koji se turistički mogu iskoristiti, gdje će neko napraviti ugostiteljski objekat, ne znam ja, i druge sadržaje, možda neki motel blizu starog grada, to da se ponudi na koncesiju, a da se iz te koncesije ulaže u one stare gradove koje treba spasiti
da se konzerviraju i sačuvaju za buduće generacije i to. Ja lično volim istoriju, zanima me i uživam svaki trenutak kad mogu ići u prirodu. Jedno vrijeme se sad bavim antičkom istorijom, zanimaju rimske ceste. Ja ne znam da li na ovom dijelu Balkana ima igdje rimskih cesta gdje su ostali rimski milokaz, osim ovaj dio Boski, Petrovac, Drvar, Ključ. I nevjerojatno da imamo jednu antičku cestu koja može biti jedna kulturna ruta. Hrvatska na tome radi mnogo, mislim da... O kojoj se malo te ništa ne zna. Ne znam, pokušali smo nešto, imali smo onu možda nesreću, što želim reći, nemojte pogoršati samu situaciju. Kulturni centar u Ključu je sa lice mjesta na terenu izvadio 4-5 rimskih miljokaza i postavio ih pred kulturni centar. Da nisu napravili zapisnik, da nisu napravili fotografije. Ja sad pokušavam napraviti nekakvu rekonstrukciju na osnovu istorijskih izvora koje je napravio Filip Balif, sa mještanima koji tamo žive, da nađemo ta mjesta i da tu turišu rimsku cestu antičku koja je išla od Salone do Siska dole, da je stavimo kao jednu kulturnu rutu i vjerujem da to možemo. Znači, ovo što rade udruženja i pojedinci, to je onaj entuzijazam i onaj ljubav koje nas čini kao udruženja. Neverovatno da nas vlast doživljava kao neke oponente nekoj politici, to nas politika ne zanima, ali jesmo za dobru namjernu kritiku. I oni moraju podržavati udruženja i udruženje mogu daleko više pružiti. Mi imamo slučaj, čak što više između dva svjetska, za vreme Austro-Ugarske su neka prva društva prijatelja kulturnih starina, Društvo prijatelja starina. Sad imamo jednu instituciju koja se zove Društvo prijatelja dubrovačkih starina, koja je institucija par excellence prepoznata u Evropi, koja upravlja starinama, profitabilna je, ulaže i sve to. Mi smo na jedan način imali u tom smislu čak intenciju da ova naša udruženja, zato smo i nazvali naša krajina, naša baština. Nismo htjeli nekakva tamo imena koja su dvoznačna i ne znam, tačno smo htjeli eksplicitno da se označimo, čak i ovaj simbol koji smo uzeli ovdje, ovoga zmaja, uzeli smo ga sa Ostrovašca. Znači da imamo autentične naše simbole. I udruženje su dobro došla, niko nema pravo u udruženju da ih, ne znam, na neki način doživljaja kao neprijateljske. I da se naša, ne znam, Zavod za zaštitu spomenika kroz svoj izvještaj fali kako je napravio dobru saradnju sa GSS-om. A kakve GSS ima priče sa kulturnom baštinom? Nema nikakve. Ali ima nešto drugo zato što je tamo neko u GSS-u prijatelj politički sa ovim, pa onda eto da se pohvali, napravili su suradnju sa GSS-om. Mislim, kamo sreće da u svakom gradu imamo udruženje za kulturnu baštinu. Evo, drago mi je da ste vi to uradili. I vjerujem čak ovo što je intencija, znači sela nam nestaju, jednostavno gube svoj identitet, sve moderno, nema više ni štala, ni krava, ni ne znam, nema ni poljoprivrede. I ono što sad imam postavljeno da pojedinci mijenjaju situaciju. Gospodin Kjeranović je napravio etno kuću, Bujrum kuću gdje se čuva jedan mali mikrosvijet ove naše krajine. Znači imamo etno sela Gostelska, imamo u Vrtovču, imamo čak na Dubovsku, kako se zove, Hajdučku česmu. Znači moramo sačuvati i tu dio priču, znači koja čini naš identitet. I upravo su udruženja ta koja radi najviše na očuvanju identiteta i kamo sreće i da vlast prepoznaje njih kao partnere, da sačuvamo ovo što možemo sačuvati i da na kraju sve to pružimo u toj turističkoj priči. Može. Ja bih samo nešto dodao za vašu priču i niste izolovan slučaj, znači toga ima hvala Bogu, radi se nešto. Ali mene smeta i bojim se da bi se to desilo zaradi komercijalizacije i da se financijske neka korist izvuče i svega toga, da udruženja mogu funkcionisati, da bi se zanemario taj faktor tih starih gradova. Kao što se recimo desilo na Starom gradu, stari grad Velika Kladuša, imamo objekat koji nikako ne izgleda, znači, kao kulturno-istorijski spomenik, baš zbog toga, zaradi komercijalizacije, neko odlučio da je to tako izgledalo, a nije. I dobili smo što smo dobili gore, hotelijersko-turistički neki kompleks koji nikakve veze nema sa starim izgledom neko zove starog grada u Velikoj Kladuši, zaradi komercijalizacije i novca. Tu treba, ja mislim da, apsolutno se slažem, prvo to da kažem, ali ja sam razgovarao sa gospodinom, znači on je diplomirani arhitekta u Sarajevu, živi, još je živ, koji je radio taj projekat za Kladušu. Ne, Pozerac je bio taj koji je
pod navodnicima rovario u vlastima, u politici. Ovaj je bio izvršni, Aha, znači on je taj koji je došao na lice mjesta, izmjerio postojeće stanje, a ono je bilo katastrofalno. Posjedujem i fotografije Kladuše prije obnove, to su bili kadnici zidova, jedna, dvije, tri kule i to je to. Branka Raunik, pokojna, je radila neka arheološka istraživanja i o tome posjedujemo dokumentacije, foto i tako dalje. I taj čovjek je na licu mjesta, znači po tadašnjem nahođenju, a trendovi su bili kakvi jesu, da se napravi taj turistički ansambl. Znači radilo se i tu treba koristiti vrlo preciznu terminologiju, znači historicističko oponašanje davno minulog vremena. Kompletan kompleks kuća koji je poredan na ulazu u grad Kladušu je u stvari ništa drugo nego jedna ultra neoromantizirana obnova jednog krajiškog zaseoka, naselja, djelića nekog gradića, kasabe i tako dalje. Naravno da ta Kladuša, taj grad, nije mogao odudarati od onoga što je turistu trebalo biti ponuđeno. Pa se, i meni su ostale riječi tog gospodina, ne može mi sad trenutno pasti na pamet ime, možda se sjetim, jer smo razgovarali možda prije 2-3 godine, ako je uopće živ. Čak je i on, nakon toliko godina, pošto je pročitao moju knjigu i vidio kako se ja bavim sa tim rekonstrukcijama starih kula, gradova i tako dalje, kaže, eto vidite, pokušat ću sad da citiram, ja sam to tada tako uradio, mislim da nisam pogriješio, a možda i jesam. Pa kažem ja, pa niste baš rekao, jedino što mi se sviđa što ste čardak gore na vrh kule fino pogodili, pa izdaleka to izgleda kao, rekao, ali šta ste mislili dole s ovim ostalim dijelom kad ste radili ove kose, grede i ubacivanje tih horizontala pa kao, eto, to je tak bio taj trend. I utjecaj onog koji je plaćao, financirao. Bravo, naravno. Još nešto, htio da se dodam na temu koju je gospođa znala. Vrlo je bitno da svaka lokalna zajednica prepozna svoj potencijal, znači, što se tiče kulturne baštine i posebno udruženja. Ja imam sreću, pa kroz posao krećem se čitavom krajinom, pa mogu zaviriti u svaki kutak. Zavirio sam u Rapušu bezbroj puta. Udruženje Džemalutin Čaušević, zahvaljujući jednom simbolu, liku iz naše kulturne istorije, Reisu Džemalutin Čaušević, obnovila je, napravila je spomen kuću u jednom malom selu, 10 km od Boske Krupe, napravila je jedan fantastičan muzej, gdje je napravila fantastičnu postavku. I što je najvažnije, uz tu postavku, uz tu muzej kuću je napravila i jednu manifestaciju kulturnu koja se zove Dani Reisa Čauševića i čak i Dani Hadžija. Znači, bitno je da lokalne zajednice uz udruženja mogu ponuditi i projekte, čak i realizovati, napraviti manifestacije, napraviti sadržaj kroz te manifestacije. Imamo čak do njih Kamegrad gdje imamo dane musale, znači nama treba i uz kulturni turizam, znači i kulturne manifestacije koje se održavaju tu. A to su baš manifestacije vezano za kulturni turizam. I tu mogu lokalne zajednice uraditi mnogo i ja vjerujem da će uraditi mnogo više, samo treba dati udruženjima podršku i podršku lokalne zajednice da oni prepoznaju projekat i da ga... To je bila javna diskusija o kulturnom turizmu u Krajini. Ne propustite i ostala dešavanja u Alternativnom domu kulture tokom juna. Biće i pregršt. Najbolji način da se informišete jeste da zapratite službene Facebook i Instagram stranice Alternativnog doma kulture koje su nedavno otvorene. Naravno, tu je i internet stranica naszajednica.org na kojoj se nalaze informacije o ovom i drugim projektima naše zajednice. Podsjećamo, podcast Povratak u budućnost Krajina je dio projekta Alternativni dom kulture 2.0 pozitivna mobilizacija mladih u Krajini. Projekat provodi Centar za demokratizaciju društva Naša zajednica iz Velike Kladuše u okviru BHRI programa. U drugom dijelu podcasta već tradicionalno donosimo live razgovor sa nekim od mladih aktivista i aktivistkinja iz Krajine. Ovog puta to je Ismet Bešić iz Bosanske Krupe, pa poslušajmo šta to mladi u gradu na Uni rade. Ismete, dobrodošao u Povratak u budućnost. Hvala vam na pozivu da gostujem u vašoj emisiji i da imam tu čast da predstavim Bosansku Krupu iz sebe.
Aktivizmom se bavim negdje od prvog razreda srednje škole. Nekako je to poteklo kroz lokalni tim asocijacija srednjoškolaca u Bosanskoj Krupi, onda negdje i folklorom, samim tim što sam postao predsjednik vijeća učenika, negdje je i to doprinijelo svom tom mom bavljenju aktivizmom. A evo možeš sam reći za početak zašto si uopšte baviš aktivizmom? Zašto si krenuo u taj put? Pa jednostavno smatram da mi aktivizam može pomoći u dosta segmenata mog življenja, rasta, obrazovanja i najviše iz tih razloga. A evo, u stvari ti si predsjednik vijeća učenika u svojoj školi. Pa jesi li radila neke aktivnosti do sada i koje su to aktivnosti? Pa samim tim evo da smo na kraju školske godine, na kraju smo i planirani aktivnost za ovu školsku godinu i vijeće učenika. Odradili smo 15 aktivnosti mreže vijeća učenika i aktivnosti koje smo osmišljali sami u vijeću učenika. Usput napisali 5 projekata, od tih 5 3 su prošla, 2 su u fazi onako realizacije. Koji su to projekti koji su vam prošli? Na čemu radite? Prvi projekat je bio projekt pod nazivom Ronu, uređivali smo ženske WC u našoj školi. Drugi projekat je bio projekat Ostavi trag, uređivali smo učionicu prvih razreda. Treći projekat je bio u stvari u sklopu ovog drugog projekta gdje smo putem granta za mlade općine Bosanska Krupa obezbijedili neka financijska sredstva za elektronsku opremu iste te učionice. Četvrti i peti projekat je projekat uređenja prostorija za vijeće učenika u našoj školi gdje onako možemo se kupljati tako. Odlično, to su divni projekti. Reci mi, kako tvoje vijeće učenika radi? Da li ono ima potrebnu podršku profesora, nastavnog osoblja, uprave škole? Pa ja sam zadovoljan s radom vijeća učenika naše škole. Jednostavno, sva ta potrebna podrška nam je tu. Naše je da se obratimo, da pitamo za pomoć i sigurno ćemo je dobiti. Tako da to nam ne predstavlja problem. A evo ti si nekako kroz vijeće učenika i član mreže vijeća učenika Unsko-Sanskog kantona. Pa kako se ti osjećaš u mreži, kako se mreža čini? Pa prije nego što ću biti predsjednik i samim tim ući u mreži vijeća učenika USK, jednostavno nije mi to bilo poznato, bilo mi je nešto strano. Međutim, kada sam ušao i prvi ti naši treninzi koje smo imali i sami ti sastanci nekako su meni oformili me da mogu raditi, da se mogu sa njim zajedno družiti, spoznao sam da imamo neke iste ciljeve i onda mi je bilo lakše. Da li si upoznat s tim koliko su mladi ljudi u Bosanskoj Krupi aktivni? Pa relativno sam upoznat, negdje onako, samim tim da imamo dosta organizacija, udruženja koji i formalnim nekim putem i neformalno djeluju u Bosanskoj Krupi, aktivni su mladi, ja se ne bi žalio. A da li imate potrebnu podršku vladajućih? Imam, stvarno imamo i što se tiče naših projekata, tu su nam nadležni da nam obezbijede sredstva koja su potrebna u vezi tih projekata da možemo i na kraju krajeva i realizirati. Da li možeš ti da izdvojiš neke svoje najdrže aktivnosti vijeća učenika? Pa ima i dosta. One koje je stvarno izdvojio, to su možda aktivnost kada smo radili, to je snimali ove godine video gdje smo predstavili sve te naše aktivne učenike koji su učenici naše škole. To je bila aktivnost Dan srednjoškolaca, možda aktivnost Jedan slatkiš, jedno dijete, znam da ona često ovako i od strane kolega puno spominjanja, ali to je stvarno jedna aktivnost koja ima neku svoj čar. I ovako ove aktivnosti rekreativne gdje smo uređivali školsko dvorište, zasadili drvo vijeće učenika. To je baš lijepo, drvo vijeće učenika. To baš nisam čula u mreži da se spominje, baš mi je to drago. Lijepo zvuči. Koliko je u stvari sama pandemija koronavirusa poremetila sve vaše planove i aktivnosti koje ste imali za ovu školsku godinu? Pa samim tim da smo mi ta neka generacija gdje ta tehnologija nama nije strana i baratamo sa njom svakodnevno, nije nas mlade mnogo omjela. Mi smo se uspjeli dogovoriti i napraviti neke Zoom sastanke i uživo onako uz one ispoštovati sve te epidemiološke mjere i opet sastati. Nije nam predstavljeno nikakav problem. Jeste problem ovako što se tiče veće okupljanja i to sve, a međutim i to se da, gdje ima volje ima i načine. Bravo, gdje ima volje ima i način, tačno tako. Zanima me, evo konkretno ti, da li imaš neke planova za budućnost, šta ćeš možda studirati? Pa samim tim da sam ja negdje sedmicu
prije onog zadnjeg roka za upis u srednje škole odlučio koju ću srednju školu pisati, mislim da će tako biti sa fakultetom. Mene dosta stvari interesuje i ne znam, bojim se da će sigurno će biti teško predijeliti s koji fakultet i... Evo, možeš mi reći na primjer gdje se ti vidiš za 5 godina, evo, mimo fakulteta i svega. Da li ostaješ pri tome da ćeš ostati jedan od aktivista u Bosanskoj grupi? Pa sigurno ću ostati aktivista, truditi se da svojim radom, znanjem pomognem mladim ljudima, da budem im tu neka podrška, a opet kroz razne neformalne grupe i formalne graditi sebe. Odlično. Evo imaš možda za kraj poruku za mlade, nebitno da li su u Bosanskoj grupi i svim onima koji će gledati ovaj vlog. Pa onako jedna poruka, možda da vjeruju u svoje snove, da jednostavno nemaju prepreka, da se ne obaziru mnogo na okolinu, na to što će im neko reći, jednostavno da prate svoje snove i da vjeruju u sebe i ne treba im ništa bolje. Odlično, Ismete, hvala ti puno što si bio moj gost u Povratku u budućnost. Nadam se da ćemo se u buduće družiti, a ja sam sigurna da hoćemo. Hvala vama, hoćemo sigurno. Razgovor sa Ismetom je dio 6. epizode vloga koji se također zove Povratak u budućnost Krajina. Snimana je u Bosanskoj grupi, a možete je gledati i na YouTube kanalu Naša zajednica ili web stranici nasazajednica.org. A mi smo došli do kraja pretposljednje epizode našeg podcasta. I posljednja će ubrzo. Budite dobri i navratite u ADK do tada. Lijep pozdrav!